Goko ne kwa Kikuyu podcast. Kunyitanire. Kwina gikundi kia ado maumira kurorongana na iguru wa matinga. Aya ni arimi na ni maumira na mauga me kurorongana na iguru wa matinga. Matinga maingi muno arimi magathi iguru makauga atiriri reject finance bill. Oyo ni uhoro ukite, uhoro murito na uhoro munene. Video ni ndamwikira. Oho, kuria bunge ni kumira gicanjama. Mubunge umwe wa kuma kuria Nyanza athie na kibango thiini wa bunge kiandikitwo reject finance bill. Na igo aumira na kio uguo ni kwagia na gicanjama kingi muno kuria bunge na ni gwakorwo na uhoro murito ma kuria bunge ni haria kwa huona ta gukorwo na musukasuko. Each video, ladies and gentlemen, I'll be back. New clause 33. Oguo niguo maundu maikarite. As per now, oguo niguo guikarite na kunyitanite muno. Thika Road ni ahingwo, wathi mwena wa Kikuyu, nakuo ni andu marorunganite pio, wathi kuria kungi kumeshika kushika. It's high time thirikari ethikereria Gen Zs. Murangano uyu toma ma Gen Z. Murangano uyu kila mundu ni ngeta thiini riu. It's high time thirikari hena andu akinyaga ona uyu muthuri wa nyumba kiburi kigathira ukoga reke thikererie mutumia kana reke thikererie ciana. Hena andu akinyaga uyu muthuri wa nyumba ona we no rume atia ukauga reke thikererie ciana ici akore cirenda, reke thikererie mutumia wakwa uri arenda. No kiburi kiengenderea uhuragwo hara ya heho. It's high time thirikari ethikererie Wanjiko ti mukenu na hena message iratumwo gwe thirikari. Kwina message ndito muno, message nene muno iratumwo gwe thirikari na rio the marauga yes kwe finance bill. Kwina ndumiriri nene muno. Hena mutharaba ndona haho wa mubunge mwa kuria Thika na mutharaba uyu ni ura trend muno. Imandikite mutharaba wa mubunge ucio anga matira mwenda onao. Kunyitanire mundu wothe ora himbiria finance bill atwitwo kan atwikite enemy of Kenyan people. Andu othe, every celebrity, everybody thiini kuria ona borithi makirigwo ria mangiingira thiini wa kiria wa mirurungano eno maiko mahinyiriirio mararigwo it's only order from above. Tungire thiini it's only order from above. Atiriri kwanyu gwikaire atia? Interact na Kikuyu podcast
igetha mutwire atiriri kwanyu wigarite by the way ni kumadroma igetha na nithi nyingire maandamano igetha na ni andamane because no ngina to kiuga reject finance bill na kumadroma by the way. And by the way mundu niguo maikarite uguo niguo kuhuana tajira atiriri thini wa Kikuyu podcast tajira atiriri thini wa comment section kwanyu wikarite atia tajira atiriri thini wa finance bill ya 2024 ni kipengee kiriko kana ni article iriko kana ni clause iriko irakorakaria kana ni sheria iriko ikito thini wa finance bill irakorakaria niriko irakorakaria we talk to Kikuyu podcast having wa kiria wa comment section ujiri atiriri ni party iriko ya finance bill 2024 irakorakaria ujiri atiriri abugia marauga yes he finance bill ogimera atia rikana MP wa Juja Koibori augire naroka naranira wega muthenya wa Sunday anirire abugia maugire yes ati mahairwo mundu milioni 2 mbeca icio cionganiriria cigakinya 408 million angikorwo nima. Just imagine 408 million abugia makihakwo guhitukia finance bill. Tha icio ya wikarite ni kunyitanite muno mutongoria wa bururi hari ari ni agireirwo aikare oguo one guku hapa ni ngori hapa ni noma ni agireirwo ekiondo mundu nyonaga kuraihu muthuri muge araga fere mundu muge onaga gafere adamu guthi ukiire no mago magikwira ai wata ni sikumbiri nono kwa yo kone thiku igiri undu ukorwo wi murito muno. It's high time you listen to the people of Kenya. No one go gutinda akiuga munene wa bururi. Listen to the people of Kenya. Ado ni makorwo na hinya. Ado ni mare hinya. There's what we call people's power. People's power ni ko edito. To control these people ni gakinya hado iko edito. So listen to these people. Listen to what they want. If they don't want this bill, just say it is what it is. Leave it. Na muke na bill ita hinyeria wajiko. Already mukenya ni muno gu. Modo ni marito muno. Modo ni marito muno. So munene wa bururi, calm down, cool, listen to the people of Kenya. Kaga nika odu kono kone kire rita bege kanini. Noni odu uthegeete. Urathita mwaki wa mafefe. Odu uthegeete. Rwimbo rumwe reject finance bill. Rwimbo rungi tutirenda mutongoria. Uguo niguo andu marauga. Vibango ciothe kuri guothe marathi makinaga, kuri guothe mareka. Uguo no uguo marauga. So it's high time you do something. Do something mutongoria. Thank you. Uko ni kwa podcast. Moni manyi maiko. Lakini nyume thie maandamano na nie. Ni ole vile itakuwa lakini jethe mask na jethe no ina gogos by then na jethe gogos igetha na nyingire. God bless you.